le ditirelo go ka thusa go goga tlhabololo ya itsholelo ya lefatshe la Botswana. Ngwaga wa 2024 o kaiwa ile wa leuba le le tseneletseng. Fa mo go tsa metshameko babega dikgang ba metshameko ba rutuntshiwa ka tsamaiso ya motshameko wa golf. Wetso ka tlhamalalo go tswa toropo kgolo Gaborone amogela dikgang tsa BTV News tsa nako ya bosupa mme mo nako ya gompieno di go kopanya le nna o ratile ke fitlhile Boineelo Ntshole o di ranola ka puo ya diatla fa re simolola ka tse di gogang kwa pele Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o buisitse phuthego ya merero ya tsa kgwebo ya Korea Africa Business Summit kwa Seoul, South Korea ka Laboraro kwa kaileng sabe sa go rotloetsa megama ya madirelo a go itirela dithoto le ditirelo kgotsa industrialization go goga ditlhabololo tsa batho le itsholelo ya lefatshe la Botswana le mafatshe. O kaile fa Botswana a nonotshitse tikologo e nolofatsang go dirwa ka kgwebo ka ditsamaiso le ditogamano tse di rotloetsang peeletso. O tshidile onkabetse ka pego. Mahatsa Africa a itemogetse botlhokwa jwa go itsolopanya le go heta go ipelega le go tsaya dikgato tse di maleba mmogo le go tsweleledisa pele maitamo a go dirisa tsa nannatso di akaretsa dikitso meamuso le tirisano mmogo le a mangwe ka mokgwa o hapegileng go ithabolola. The industrial sector is pivotal for economic growth, and the prospects for productivity, value addition and job creation are highest in the sector. Botswana's present and future path to industrialization is premised on the conviction that industrial development should lead to value addition in the form of mineral beneficiation and manufacturing, and most importantly, sustainable and inclusive growth. Botswana will leverage its industrialization agenda on the AFCFTA by building businesses with cross-border value chains. This will help my country to achieve its vision of attaining a high income status by 2036. My government has taken steps to position Botswana as a leading destination for investment. So as Botswana Investment and Trade Center, we are here to cultivate those relations that will entrench trade volumes over time. Because it's a country of key opportunities. So some of the sectors that we know they are leading in include technology, as you know, but even in the sector of agriculture, surprisingly, particularly cattle farming, they have about 3.6 million cattle of a breed called Hanu. We can claim our share, which is why we encourage our citizens to take up the programs that are initiated by government to multiply the herd and make sure that we can supply our channels like BMC and ultimately claim the market here. Thulaganyo ya mahatshe a Afrika a go dirisana mmogo ya AFCFTA ke nngwe ya tse di takaelang ebile di nonotsha mosepele wa go atega mo maitemong a tebelopele ya Afrika ya 2036. The area of the automotive sector, the African continent's market share, global market share, is set by the year 2035 to grow to over $40 billion. That means that there are opportunities to invest in value chains that support production and manufacturing of vehicles on the African continent. By the year 2035, the African continent will require 5 million units of vehicles per year. At the moment, the African continent produces only 1.2 million units of vehicles per year. This may appear to be a deficit, but it is also an opportunity to invest in the auto sector, in the component sector, across all African countries and regions of the African continent. Phetogo e ya merero ya tsa kgwebo e ne a wela ka go baya monwana tumalano ya AFCFTA le Korea International Trade Association e le nngwe ya tse di taethagolelang tsela tomagano le tirisano ya mahatshe a Afrika le Korea go gola mmogo ga senela ruri le ka popagano. O tshidile onkabetse, Botswana Television, Seoul, South Korea.
Ntse le kwa bothokong jwa phuthego eo ya merero ya tsa kgwebo ya Korea Africa Business Summit, Tautona Masisi o na kopana le bagwebi makgotla le bana le seabe ba ba farologaneng ba ba dirang bontle mo go tsa maranyane. Gareng ga bone e ne e le Korea Electronics Technology Institute, KETI, le Crypto Lab Inc. O ne a boa kopana le mothusa moeteledipele wa globalization yo gape e leng motlhatlhelela dithuto tsa public policy kwa Kookmin University, Dr. Byung Jun Kim. Diphuthego tse tsa ga Tautona Masisi di ikaelela go batlela batswana diphatlha mo mehameng e le gore bokgoni jwa bone bo lemogwe mme ebile ba bone diphatlha tsa tirisano mo mafatsheng gore maikaelelo a lefatshe leno a reset agenda a atlege. Council ya ditlhabololo tsa magae kgotsa Rural Development Council e letse e rotse mananeo a twantsho leuba a e tla amoganang le puso morago ga ditshekatsheko tsa seemo sa leuba tse di dirilweng dikgwedi tsa Moranang le Motsheganong mo lefatsheng leno. Motshwarelela Tautona Lamba Tsogwane yo e leng modulasetilo wa council eo a re pego ya ditshekatsheko e supa fa ngwaga ono e lwa leuba le le maswe morago ga pula e butsana. A re go botlhokwa go tlhagafalela go diragatsa mananeo a temoletlotlo, thuoletlotlo le la tšhema go namola batswana mo manokonokong a leuba le go tlhabolola matshelo a bone. Tlotlang Matlhabaphiri ka pego. Puthego ya Kansele ya Ditlhabololo tsa Magae ya Rural Development Council e kopane jaana go sekaseka tswelelopele ya mananeo a go namola batswana mo leubeng la ngwagola le go amogana maele ya go itebaganya le leuba le le gaketseng la monongwaga. Puthego e buisana jaana e lebile pego ya ditshekatsheko tsa manokonoko a leuba le gatse ka bophara ka jaana pula e ntse le butsana le mogote o le kwa godimo, seemo se se bakileng komelelo ya masimo le dinoka tse di gomagometsang tlhaelo ya dijo mo legatsheng leno. Re lebeletse dilo di le mmalwa tse ta reng ha re ise ko kabineteng le di utwe. Re lemogile gore dipula ga di a nna teng, dijo ga dio. Re itemogetse gone gore assessment e supile yalo gore mo mahelong a mangwe go nna le mopamo mo baneng. So re buseditse tsone tseo tsa dithuso tsa bana tsa dijo ko sekolong go oketsa dinako tse ba di jang le bana ba ba ko tlase ga dingwaga tsa bo 5 years go bona gore ba ka thusiwa ka dijo ko ditleliniking. Go thanga gare ga diphologolo le batho le gone re itemogela gore ga go le leuba thata ya oketsega ka gore diphologolo tse dingwe tse di tona tse di tshwana bo ditlou di tabe di tsamaya gongwe le gongwe di bata metsi di a mo mahelong a e le gore batho ba mo go one. Mme ebile re supile yalo gore go nne le go bona gore re ka dira jang go bona gore mahelo mangwe di ka epelwa metsi jaaka ra tere dire. Poverty eradication program e re ranang le Ministry of State President e leng the implementation is actually monitored by maphata a bidiwang go ke social and community development departments a nameng le dikgaolo tsotlhe tsa rona tse di bidiwang go ke di-councils kana local authorities. Maphata ana ba na le groups and individuals ba ba berekang le bone ba ba na di-business, especially business tse ba dirileng ka poverty eradication le currently chama. Mo nakong eno go sologetse selekanyo sa 6% sa thobo ya sikalo mabele le tse dingwe mo masimong otlhe a lemilweng lehatse ka bophara, seemo se se tlhobaetsang mohama wa temothuo. Hela tona wa temothuo a re sologela gore mananeo a mašwa a temoletlotlo le thuoletlotlo a ka namola setšhaba leuba. Mo ngwageng o re tsena mo gone re sologela gone gore dipula gongwe di tla nna botoka and the yield e tla oketsega kana e tla tokagala. Mo go yone temoletlotlo re tsentse tsetlana ya gore ba ba nang le metsi ba ka hiwa dithuso tsa go nosetsa. Water development ke nngwe ya ditsetlana tse di mo lenaneong le lešwa la thuo le tlotlo gore batho ba thusiwe go epa didiba le go di gokela and reticulate le gone go nosetsa ba kgona go lemela leruo jalo. Se re dumelang gore in the long run se ta kgona go lwantshana le ditlhwatlhwa tse re di bonang mo mmarakeng ka gore gompieno we are not producing our own.
Motshwarela Tautona o ne gape a tlhalosa ga go lwantsha luba e le thulaganyo e e batlang go tshwaraganelwa ke botlhe ka mananeo a tla namolang batswana tlala le go ba thusa go itirela dijo go itsa go busetsa maiteko a lehatshe leno kwa morago a go itirela dijo tse di lekaneng le go hokotsa madi a rekang dijo kwa mahatsheng a sele. Tlotla Mmatlabaphiri, BTV News, Gaborone. Khansele ya Hukuntsi ya re e ikalela go itebaganya le go nyeletsa ditiragalo tsa tshenyetso setšhaba le go sa thuseng batho sentle tse di jweleletseng mo khanseleng eo mme ka jalo ditiragalo tse di bapaledisa go ntsha maduo jaaka go solofetswe. Se se builwe ke modulasetilo wa khansele eo Re Moratwa Lekolori jaaka a ne a simolodisa phuthego e e rulagantsweng ke khansele eo kwa Maung go ya go itshekatsheka. Maranyane Samakata wa bega. Khansele ya Hukuntsi ke nngwe ya dikhansele tse di tlhatlositsweng maemo ke puso ka ngwaga wa 2022 ka maikaelelo a go atumetsa ditlamelo kwa bathong. Khansele e bone go le botlhokwa go etela mo Maung go tla go itshekaseka go ithulaganya le go ikaga sešwa gore e kgone go tokagatsa matshelo a batho ba kgaolo ya Hukuntsi. Because some hiccups tsone tsa bo corruption tsa bo go tlhoka go bereka kana go tlhoka go tla tirong ga babereki ke sengwe se leng goreng se re busetsa morago le gone go nna le gore re na le got limited staff se leng gore tota that limited staff tends to hamper your service delivery leng gore it's also the mandate of the district. And I will take more on the corruption. Corruption ke yone the main hiccups kana the main challenge re na lone mo district ka gore e re busetsa morago because we spend much of the time really ka gone gore re go makgotlatshekelo go a solviwa dikgang. Khansele e rotloeditswe go ya go dira dilo ka pharologano go araba dilelo tsa batho. Me ka mong ba gaetso ke dumela gore tsone di khansele go na le dilelo tse e le gore re ithela e le gore ba hwebi ba ba botana di security companies di na le dilelo tsa gore kana ke rona ba tsa karolo ba e le gore re hira bontsi jwa dipalo. Mme ke dumela gore gantsi district council jaaka ke bua ke nngwe ya dikhansele tse dišwa tse e le gore gongwe ra go dumela gore go dira ga rona go nna pharologanyo le dikhansele tsa pele ka ebile re rotloetsa thata go no thomontšha le go dira dilo ka pharologanyo. We are going to scan and appropriate our current budget to suggest what are our key priorities for implementation. Jaaka re itse gore budget ya rona seelo sa teng se le senyenyane. We have cut ditirelo dingwe tse e le gore they were within our shopping basket by then. Re tshwanetse gore jaanong re lebelele gore what are our critical areas tse e le gore we need to address, particularly that this council now e ikemetse le nosi. Khansele ya Hukuntsi e na le makhanselara a le 10 e itebagantse le go tlamela metse e tlhomamisitsweng le sa tlhomamisiwang e le 14 mo kgaolong ya botlhophi e le nngwe ya Kgalagadi Bophirima. Go dumela fase se ba ya khansele mo maemong a mantle a go dira bontle ga e tshwantshangwa le dikhansele tse dingwe tse tsone di tshwanetsweng ke go tlamela dikgaolo tsa botlhophi di ka feta bobedi. Maranyane Samakata, BTV News, Maung. Modulasetilo wa mokgatlho wa Green Finance Mainstreaming Working Group Monogae Re Joshua Sibonge a re go botlhokwa mo nakong ya seemo sa phetogo ya loapi se se gakalang go dira gore tsamaiso ya tsa madi ya lefatshe e tsamaelane le go gola le ditlhabololo tsa sennela ruri. Re Sibonge o na bua kwa phuthegong ya ntlha ya mokgatlho wa Green Finance Mainstreaming Working Group mono Gaborone. Solofelo Tombale ka pego. Botswana jaaka lefatshe ka bophara le lebana ke matshosetse a phetogo ya loapi le go oketsega ga go nyelela ga mefutafuta ya ditshedi ka ntlha ya phetogo eo. Ke ka jaana ba amogetse thuso ya thulaganyo ya lekalana la lekgotla la mafatshe ya go tlhabolola ya Biodiversity Finance Initiative BioFin. Go dirisa metswedi ya thulaganyo eo, Botswana e tlhomile setlhopha sa Green Finance Mainstreaming Working Group go buisana ka madi a tla dirisediwang maiteko a tsweletseng pele a go tlhabolola tikologo a tswa mo pusong le mo mehameng wa kgwebo o ikemetseng ka nosi. Thomo ya rona e phepafetse ebile e tlhomame go dira gore go tlwaelesege go tsenya madi mo dithulaganyo tse di sireletsang tikologo, gape go dira gore e nne karolo e botlhokwa ya makalana le dikhampani tsa rona
le tsa dithulaganyo le ditiro tsa rona. Se ga se reye fela go lemoga dikotsi tse di amanang le go senyega ga tikologo mme gape le go dirisa dibaka tse di nang teng ka ntlha ya go tsenya madi mo dithulaganyong tseo. Sustainable investment. The necessary financial resources. Go tshwanetse ga ntshiwa madi a a tlhokegang go tshegetsa go fetoga go na lefatshe le le sa senyeng tikologo le go dira itsholelo e e nonofileng. Se se tlhoka gore go nne le molao o tiileng wa dithulaganyo, molao wa tiriso ya madi le maitlamo a a tlhomameng go tswa mo bana le seabe botlhe. From all stakeholders. Re Sebonge o ne a tlhalosa thulaganyo ya tiro ya setlhopha sa gagwe. Thulaganyo ya rona ya gompieno e na le mekgele e megolo mme go a utlwala go bo go ntse jalo. Re tlile go bua ka ditaelo tsa setlhopha sa rona go itsise lekgotla la mafatshe ka madi a amana le tikologo ya Botswana le go sekaseka se re se ithutileng mo makalaneng le dikhamphani. E akaretsa tshekatsheko ya dithulaganyo tsa makalana le dikhamphani le go ipaakanyetsa molao go kgona go bontsha madi a amanang le tikologo le matshosetsi mabapi le tikologo. Go tlhaloganya ditlamorago tse di amanang le tikologo, go ikaega dikotsi le dibaka tse di ka nnang teng mo dikgolagano tsa boleng tsa itsholelo go botlhokwa thata mo go direng dipeeletso le go tsaya ditshwetso tse di sireletsang, di tsosolosa le go dira mefutafuta ya ditshedi ka tsela e e tswelelang. Ke gona ka moo re dirang ka natla gore re nne re ipaakantse malebana le go sanola dilo tse di amana le tikologo. Puso e supile fa e tlhoafaletse go bona maitlamo le maikemisetso a tla tswa mo phuthegong eo ya malatsi a le mararo a ka akarediwang mo thulaganyo ya yone ya leano la setšhaba la ditlhabololo le letlang kgotsa NDP 12. Solofela Tombale, Botswana Television, Gaborone. Tona wa dipalamo le ditiro tsa ditlhabololo re Eric Molale a re thulaganyo ya affirmative action ga e a tshwanela go nna kgang ya lephata la dikgaolo le tlhabololo magae ka nosi mme maphata otlhe a tshwanetse go e diragatsa. Tona Molale o buile se kwa tshimolodisong semmuso ya itutuntsho ya go ruta banana go kgweetsa dikatakata kwa dikgaolong tse di kgakalang le ditlamelo. Re tsosolose re be re emele ka dinao affirmative action e puso e sa go bua ka yone gore jaanong e nne yone ka botlalo maphata otlhe a nne le seabe. Ke gona ga decentralization e berekang teng re ne re sa irele dikgaolo tse dintšha mokgabo ne re di direla gone gore ditlamelo dithuso tlhokomelo e nne gaufi le ko batho ba e tlhokang teng. Yaanong we must walk the talk and live the talk. Lephata lengwe le lengwe le tshwanetse go nna le seabe mo go tokagatseng matshelo a batho ba ba nnang kgakala le ditlamelo. Rona re le ba local government re a itumela ya kana a supa gore re beeletsa gore re dire mo go tweng all hands on the deck. E re molaodi ga a bitsa maphata otlhe rothe re bo re tlhaloganya gore ko bohelong ba letsatsi ga re bua ka dithabololo re ra go thabolla Motswana le go bona gore Motswana o tshela botshelo jo bo lolameng. Kwa bokhutlong mogolwane kwa Botswana Wildlife Training me umphile sa mapodisa a re go ntsha maduo ga batho le botsogo jwa bone go ka kgorelediwa ke phetogo ya loapi e akaretsang leuba go kgotlhelesega ga tikologo ga mmogo le go kgala ga metswedi ya metsi segolobogolo mo kgaolong ya Nghabe. Mme sa mapodisa o buile seo kwa Maung ka letsatsi la mafatshefatshe la tikologo ka fa tlase ga setlhogo se se reng go busetsa lefatshe mo seemong sa lone go fetoga ga tikologo le go fokotsa leuba. Mareta Kaisara o na le ko Letsatsi la mafatshefatshe la segopotso sa tikologo le segetswe fa thoko go ipelela maiteko a go tokafatsa seemo sa tikologo mo lefatsheng ka bophara. Mme sa mapodisa a re fa e sale ka ngwaga wa 1970 35% wa metswedi ya metsi e ne ya kgala mo lefatsheng ka bophara. A tatsa ka gore ditiro tsa batho dingwe di akaretsa moepo, ditoropo, go oketsega ga palo ya batho le methale e mešwa ya maranyane di na le seabe se segolo mo kgothelesegong ya tikologo. Adaptation is requiring us to fund environment rehabilitation. Phetogo ya loapi e re gwetha go ntshetsa madi paakanyo ya tikologo le tiriso ya maranyane a ka re thusang go busetsa lefatshe kwa seemong se se siameng.
kgothalesego ya tikologo ke nngwe ya dikgang tse di amang lefatshe gompieno. Maiteko a go fitlhelela dithabololo tsa metsi e dira gore re ame tikologo, mme se se bake tshenyo ya ditsatholego. Mmu o felelwe ke boleng jwa one, kgothalesego ya lefatshe e thatafatse temo ya dijwalo. Soil has lost its fertility. Pollution has made it difficult to grow crops. Mookamedi wa khamphane ya Champs Botswana, Re Jeffrey Khwarae o gwetlhile setšhaba go tsenya letsogo mo go baakanyeng lefatshe. A re dingwe diole tse di sa lathiweng sentle di baka kgothalesego ya mmu. The then coordinator Re Mabala Letsate said, there's a lot of contamination that we see ko madirelong a lona. Re bona mebu e kgothalesegileng ke di-oil. What's going on there? We said we exist to treat and rehabilitate those soils. We get those soils from the camps in the delta. Once they've had a spillage, they bring the soils to us so that we can facilitate. If we don't do that, then who's going to do that? Mmesa Mapodisa o gakolotse setšhaba le makalana a lebaneng go dirisa melawana ya lefatshe e beilweng ke puso go netefatsa gore lefatshe le busetswa kwa seemong se nneng le mo go sone. A re kgaolo ya Nhabe jaaka e le ya bojanala e tshwanetse go nna mo seemong sa go ka ngoka bajanala. Maretha Kaisara, BTV News, Maun. Pego eo e re tlisa kwa bokhutlong jwa dikgang tsa rona mo ureng eno jaanong ke sebaka sa ga Edwin Mashiakgomo go go fa tsone tsa metshameko. Tla tšego lebogera ti motho madume dumela mogala dikgang tsa metshameko ke Edwin Mashiakgomo metsone tsa re e le tsela nngwe ya go ruta babega dikgang ditsela tse di lolameng tsa go bega motshameko wa golf le go tlala Botswana Golf Union le ne le rulagantse itutuntsho ya letsatsi le le lengwe kwa lebaleng la FNB World Golf Blue Tree mono ga borone. Itutuntsho eo e ne tsamaisiwa ke mankge wa motshameko o Steve Smith le mokatisi Mpho Kilusiwang a re utlwe dintlha ka Lydia Poloko. E re jaaka motshameko wa golf o tsweletse ka go gola mo lefatsheng leno, seabe sa babega dikgang go tlhaloganya le go itse gore ba ka o begela balatedi ba one jang se botlhokwa. Ke ka moo lekgotla la Botswana Golf Union le bone go le maleba go rulaganya itutuntsho go ba tlhatlhelela ka matsipa a one. Decided to invite journalists. Re bone go le maleba go bitsa babega dikgang gore tle go ba ruta ka melawana, mafoko a dirisiwang le ka fa motshameko wa golf o kwalwang ka teng gore e re ba bega ka motshameko o ba bo bana le kitso e tletseng ka one. Re tlhokana le gore re rute le go rotloetsa batho ka motshameko o ka o buletse botlhe e leng banana, bomme ga mmogo le malapa. Ka jalo re dumela gore go botlhokwa go akaretsa babega dikgang gore thusa go fitlhelela seo. The press and the journalists need to be part of that. Se re se lemogileng ke gore motshameko wa golf o ne o itsege mo Botswana. Babega dikgang ke bone ba gasa melaetsa ya se se diragalang mo lehatsheng. Rona re le kwano ga re ka jara kgona go isa molaetsa ko bathong. Mme yaanong re batla gore re rotloetse babega dikgang gore ba kgone go isa molaetsa. Mme gore ba ise molaetsa o ko bathong ke gore ba itse ka motshameko wa golf. Se se botlhokwa ke gore ga o sa itse ka motshameko ga o ka tšwa o tlhaloganya. Bangwe ba babega dikgang ba ne ba tsene itutuntsho eo ba re jaanong ba na le lesedi le le ntsi ka motshameko o. It was a good cause, for journalists, because kana ha o le mega dikgang o solhelwa gore o ha o bega ka sengwe o bege ka tsela e leng gore ka tlhaloganya sega ka tsela e leng gore motho go gae o ka kgona go tlhaloganya gore o bua ka eng. Jaanong tota maikelo a khose ke dumela gore ne le gore ba re rute gore re ka bua yang kana ra kwala jang ka motshameko wa golf, mme le ka tsela e leng gore motlhogo ebile motho go ga o ka tlhaloganya. Ga se bontsi ja sebaka ile gore re covera motshameko wa golf, so mo tsela gompieko it was just to open our minds gore re itse gore gone mme golf re bua ka ga eng, equipment TEME golfing ke equipment a mo hutamang, di score di bala ka tselentseng jang. Itela le gore other sporting codes go motho gore o itse gore okay point ko volleyball e tsana ya netball go tsamaya football go tsamaya, but with golf ko phelong ya letsatsi
suta go te motho winne mme ga re o lebelela dipalo tsa gago ithela dipalo tsa go di le ko tlase ga ba bangwe so nne gore re ha jalo the idea ya go itse gore gone mme re bala score ka tsela e ntseng jang. Itudintso eo e neng e tshwerwe kwa Golf Course Blue Tree e ne tswene ke babegadikgang ba le 20. Lydia Polko, BTV Sport, Gaborone. Mothusa mokwaledi wa lephata la banana bong metshameko lengwao Tebogo Matebesi a re puso ya lefatshe leno e itlamile go akaretsa mongwe le mongwe e sa kgetholole ope jaaka go supega mo lenaneong la tlhabololo ya motshameko monogae. Matebesi o buile se a bula semmuso phuthego ya lekgotla la African Union Sports Council OS Region 5 e tshegeditswe mo Gaborone ka molaetsa o reng Inclusion Revolutionary e tebagantseng le go sekaseka dikgwetlho tse bana le bogole ba kopana le tsone mo motshamekong le go tla ka ditharabololo tsa tsone gore ba kgone go phadisanya ka dipalo tse di nametsang. A re utlwe Tshegofatso Badubi. Matebesi o tlhalositse ha lehatshe leno le ipela go nna tšhaba e akaretsang bothe e leng bana bomme ga mmogo le bana le bogole e bile e thabolola le go tokahatsa ditsompelo tsa bone ka go lekalekana. As such, this conference resonates well with Botswana's national Phuthego e tsamaelana le tebelopelo ya setšhaba ya ngwaga wa 2036 e akaretsang tekatekano ya mongwe le mongwe e kwa godimo. Maikaelelo a yone ke go rotloetsa batho go nna le lentswe mo ditshwetsong tsa matshelo a bone. Bana le bogole le bagodi ba ya go nna le tekatekano e tshwanang le ya mongwe le mongwe mo ditirelong tsa puso. Mananeo, ditsamaiso le melao di a sekasekwa go akaretsa dikeletso tsa bana le bogole. Policies, programs and laws are also being reviewed to accommodate the needs and interests of people living with disabilities. La bohelo phuthego ya mothale o e ne e tshegeditswe kwa lehatsheng la Malawi ka ngwaga wa 2015. Hela mothusa moeteledipele wa komiti e tsamaisang metshameko ya diolimpiki mo kgaolong ya borwa ja Afrika Admaya Masenda o kaile ha ditshekatsheko di dirilwe go bona tema mo go tse di neng di dumelane le gore go ya pele tsela go tsewe ehe. This conference is a landmark for our region, and it is a chance for us to come together and share our experience and chart. Phuthego e botlhokwa thata mo kgaolong ya borwa ja Afrika e bile ke sebaka sa rona go kopana go bua ka bokamoso ja batshameki ba bana le bogole. Dikgang tse re yang go buisana ka tsone ke dikgwetho le ka ha metshameko e ka ungwelang batshameki ba bana le bogole ga mmogo le mananeo a tekatekano ya bong. Are all crucial in ensuring people in our region have a chance to participate and excel in sport. Inclusion is not only about the right to participate in activity. Go akaretsa ga se hela go tsaya karolo mo metshamekong ke gape go neelwa sebaka mo go tsayeng ditshwetso. Makgotla a metshameko a rotetsang ditshwanelo tsa batho a tshwanetse go nna le melao e sekasekang gore a melao e sala morago gore e seka ya gataka ditshwanelo tsa bana le bogole. Tiro ya rona e tshwanetse go nna e nnete ka se se ka thusa go sala morago tse re di beileng pele. Eyes towards policies and action plans. Phuthego e ya malatsi a mararo e tsenwe ke baemedi ba mahatshe a maloko a lekgotla la AUSC ba heta 60 mme go solegetswe gore ka la bothano ba tswe ka mananeo le melao e tanka tharabololo ya dikgwetho tse batshameki ba bana le bogole ba kopanang le tsone. Tshegofatso Badubi, BTV Sport, Gaborone. Re sa le foo bangwe ba ba tsena phuthego ya lekgotla la African Union Sports Council AUSC Region 5 ba re ba solofetse gore fa phuthego e ya malatsi mararo ya bokhutlong ka la botlhano ba bo ba ithutile go le gontsi mo go boka ba thusang go tla ka tharabololo ya dikgwetlho tse bana le bogole ba kopana le tsone mo go tsa metshameko. So I am expecting that we'll be updated on what has been achieved thus far in the Region 5. What is the plan going forward? I think until 2028. Ke sologetse gore re bolelelwe ka tse di hitheletsweng ke ba Region 5 re utlwe le maikaelelo a bone go ya pele go hita ka ngwaga wa 2028 ga mmogo le tse ba tla bong ba itama go di dira. Re tswa kgakala diphetogo di teng mme go santse go ka dirwa go le gontsi gore re akarediwe mo go tseyeng ditshwetso. So yeah, efforts are being made to include us in decision making, but more can be done.
And I expect that this meeting will elucidate on that. And I'm very interested in learning here about how people with disabilities can be included. Ke kgatagala thata go itse gore bana le bogole ba ya go akarediwa jang go thusa go thabolola metshameko go harologana. Ke batla go bona go akarediwa bana le bogole ka go harologana. Ka jaana nako e ntsi ga go buiwa ka dikgang tsa bana le bogole, ba thoka pono le ba thoka kuto ba saletse kwa morago mo dikganyeng tsa metshameko. It's mainly people who have physical disabilities, but what about the deaf? What about the blind? So my expectation is that all these groups are included. Mothetso a re sa ela tswebobetsa nako ya bosupa di be khutlo go nefa re boa gape ka tsa ura ya borobobedi e le tsa sekgowa.